بهلكبتا 69 سال من فقرة دام زراندنا بارتا ديمقراطي كردستان عراق ولسبب خوندنا ريخستنا دوميز يا بارتا ديمقراطي كردستان سوريا لدم هجمر ششوني في ايفاري اهنگا كات لدار خستن ببجدربونا هجمار اكبر فرح جهوالو دوستن كردستاني سوريا ونشتجين كامبا دوميز وتێدا چەندین دروشمن پیرۆزباهیە هاتن هەلدان و دروشمن پشتوانیا کوردن ڕۆژاوای کوردستانی بۆ سەرۆکاتیە ڕێزدار مەسعود بارزانی لە هەرێما کوردستانی و هەروەها گوتنا پارتا دیموکراتی کوردستان سووریا هات خوێندن جالێ هیام عەبدوڕەحمان ئەنداما سەرکردایەتیە کوردستانی و چەندین هەلبەست بێ هەلکەفتی ev hazibîna melvedê ji boî bîranîna 69 saliya da demerazirandina Partî Demokratîk Kurdistanê Iraqê em jî wekî penaber wekî serkirdayetiya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya wekî layengiranê Partî û Barzanî layengiranê Vêrê Basê wekî erkekî li ser milê xwe dibînin em rêzê ji vê bîrewerî re bibînin حقیقت اف پارتیا وکی پارتی دموکراتیک کردستانی عراق دیروکی گیا خویا دیرو درج هيا جخابات ج برخودان ج تصحيات ج دو شوراشين بچکداری زیدباری و چند شوراشين آوادارکنا کردستانی هم پیروزباهیا 69 ساله دکن یا پارتیا کردستان دموکراتی عراق و ام پیروزباهیا سروق مسعود دکن انه رئيسي يعني لانه بس دي صار تمديد بدنا ده بالعكس ام توازن يعني هر رئيسي ملاتي كرد وكردستان بي وام وك كردي رجعوا ام حميد انجا خدگين سروق مسعود برزاني بویارا سەرۆکاتی هەرێما کوردستانی و ناکۆکیان پارتین سیاسی لە هەرێما کوردستانی نەهاتن دوورکردن ji xwevê pêşindanê û li gor nerîna xwe pêşindana got pêwîst e cenabê serok Barzanî bimîne serokê herêma Kurdistanê divê dema hestiyar ya got gelê Kurd tê re derbas dibe. Em wekû xelkê Rojava piştevanê cenabê serok dikin ku berdewam bê di postê serokatiya herêmê de di ev nakokî û qeyranên li Rojavayê Kurdistanê heyî bi domahîk bên. û di heman dem de em nameyekî dikişînin arastayî berlemanê Kurdistanê dikin ku bi bîr û bawerî û niştîmanperwerî kurdayetî li ser vê qeyranê bisekin û vê qeyranê çareser bikin. Bengawaziya me ji bo pişmergên qehreman di sengerê şerî de ku piştevaniya cenabê serok bikin ji ber piştevaniya cenabê serok di heman piştevaniya cenabê serok berdewamiye bu pêngava ragihandina dewleta Kurdî li ser destê pişmergek. Bi helkefta şazê tebaqê ez pîrozbayê ji gelê Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq û her çar parçê Kurdistanê ez pîroz dikim. Hêvîdarim ev krîza îro peyda bûyî ev ناکۆکی هەرێمێ پەیدا بووی سەر سەرۆکاتیا هەرێما کوردستانê ez hêvîdarim şێweyekî birayane û yekrêzî li gelê Kurdistanê bigirin û li xwîna şehîda Bê diruşmên bijî Barzanî û Partiya Demokratîk Kurdistan Iraq eheng hat bi domahîkirin. Ji Kampa Domîz, Cemîl Osê, Ork.